muraho neza undi murundi arishwe. Ibi bintu biri kuba mu gihugu cy'u Burundi nakamaramaza, ibintu biri kuba mu gihugu cy'u Burundi ntago byumvikana. Undi murundi nanone arishwe ndetse kandi uburundi ukomeye. Wakibaza ngazize iki, byagenze gute? Muri rusange namwe mu makuru ngufitiye tugiye kugenda tugarukaho. Uwo ni minisitiri w'itangazamakuru yaje gusangwa yapfuye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makuru nkaba ngiye kubazanira ubwino bwayo, isoko y'uburyo uru rupfu rwe rwagenze. Njye mbahaye ikaze. Turaza kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo ya turarebera hamwe urugamba rwaramutse mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyepfo, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu by'ukuri ruhagaze rute? Ariko kandi tuze kugaruka no kuri aya makuru avuga ko none M23 bagiye gufatanya n'ingabo za leta Kinshasa FARDC muri operation. Aya akaba ari amakuru yemeza ko ngo bwa mbere mu basirikare ba AFC M23 n'aba FARDC bagiye guhurira muri icyo bita IJVM. Ese iyi operation yo ni operation iri buhabwa agaciro, ni operation izashoboka? Ayo makuru nayo ndayagufitiye muri rusange. Ndaza kukubwira ko uwitwa General Masunzu kugeza magingo ya ari mu bibazo bikomeye cyane, ndetse byamaze kwemezwa ko amerewe nabi, yararashwe ku rwego rukomeye cyane. Ayo ni amakuru ngufitiye mwaka kanya. Hanyuma kandi ndaza kukubwira ko nyakwa President Paul Kagame nanone yerekeye muri Congo Brazzaville. Hari byinshi uri bumenye. Sibyo gusa kandi mfite amakuru menshi agiye atandukanye turi bugende turebera hamwe uko byifashe mu biganiro biri kubera mu Busuwisi, aho M23 hari byinshi ikomeje gutegekwa. Namwe mu makuru ngufitiye, icyo usabwa bana nanjye mwaka kanya ubundi nkugezeho icyitwa update. Nkandira kuri like, wamaze gukanda kuri like, twikomereze n'amakuru yacu. Nyemerera gato cyane ntumike mite ngaruka dukomeza n'amakuru yose uko yakabaye. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FDI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye, harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, unyuze mu muhanda werekeza kuri Hotel Okapi. Neza turegeranye, uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Healthcare. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Healthcare, ubuzima bwanyu inshingano zacu. Reka twikomereze n'amakuru yacu. Birumvikana amakuru atandukanye mu bice bigiye bitandukanye hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbahaye ikaze rero mwese mukurikiye Mr Seka aho muherereye hose, abari mu bice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice by'Iburayi ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye. Birumvikana abantu mudukurikiye muri mu bihugu bya Afurika, by'umwihariko igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, mbahaye ikaze cyane. Ariko hari umutarama wanjye uri Canada, kudaheruka kuvuga koko, nyandikira kabisa. Hanyuma hari uri mu Bubirigi, wa muntu uriyizi, ntago nakirwa mvuga byinshi. Mwagiye hehe ko mutakivuga? Intambara ya Iran yabakozeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli, nicyo cyabafekse. Reka twinjire mu makuru rero akomeye cyane nkuko nabibabwiye. Dutangire kuri no nkuru y'umurundi wasanzwe yapfuye. Umurundi wasanzwe yapfuye. Wakibaza ngo ese yazize iki? Mu Burundi ibibazo bikomeje kuba ibibazo, ku buryo mu by'ukuri hatangiye no kugaragara impfu zigiye zitunguranye za bamwe mu bayobozi. Impfu zitunguranye za bamwe mu bayobozi. Wakibaza ngo ese ubundi ibi bintu bimeze bite? Bihagaze bite? Situation imeze ite?
amakuru aremeza ko minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho w'u Burundi Gabi Bugaga kuri itariki ya 16 Mata yasanzwe mu modoka yapfuye. We ngo yasanzwe mu modoka yapfuye. Ntago bizwi ngo ese yakoze impanuka, ese si impanuka yakoze, ariko amakuru yemeza ko yasanzwe mu modoka yapfuye. Nimba bamugonze nibyo biri no gukekwa ko bashobora kuba bamugonze, ibyo ngibyo nabyo na n'ubu ntago biramenyekana. Ariko ara makuru yibanze imbere cyane ngufitiye, ngira ngo tubanze tugendereho. Uyu minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho mu Burundi Gabi Bugaga bivuga ko ngo yasanzwe mu modoka yapfuye, ariko umurambo wa Bugaga wanageze wanigeze kuba umunyamakuru. Yasanzwe mu gace bita Rubirizi, aha ni mu ntanzi z'umujyi wa Bujumbura. Yari ari mu modoka ye, byarangiye. Kugeza ubu ntabwo haramenyekana intandaro y'urupfu rwe, gusa amakuru amwe avuga ko ngo yaba yazize impanuka, ariko noneho amakuru ngufitiye y'imbere nkuzaniye mwaka kanya niyo y'ingenzi ukwiye kureba. Guverinoma y'u Burundi nta kiratangaza kuri urupfu rw'uyu mugabo, ariko muri Kanama 2025 nibwo uyu mugabo Bugaga yari yagizwe na Perezida Evariste Ndayishimiye minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo tugendane neza, kuko narakubwiye ngo nimba ukurikira Mr Seka ugomba kujya ugenda gake yani twinjira muri ze update. Ubu buryo noneho nzajya nkutunga n'agatoki mvuga ati we genda gake, kubera ko aha ngaho noneho murambona simumbona se bwasanga ugiye kuvuga ngo se ngo ko mbona mbagira ngo murebe nibi ngibi. Ibi nibyo by'ingenzi. Icy'ingenzi si ukureba face yanjye, kubera iki se umuntu ushaka kureba face yanjye. Reka nisuriza abatarama banje kabisa bari muri Belgique, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abatarama bari mu gihugu cy'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye. Intara enye zigize igihugu cy'u Rwanda: Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengera bwaryo, ndetse n'umujyi wa Kigali mu bice bigiye bitandukanye kabisa. Namwe mbahaye jump sana cyane. Uyu mu minisitiri w'u Burundi rero biri kwemezwa ko ngo yamaze kwicwa, akaba yishwe kubera ko ngo bakekaga ko ashobora kuba ngo atanga amakuru ku basirikare ba M23 ndetse na Twirwaneho. Murabizi neza ejo bundi nibwo Metere Nyarugabo, ahangaha ndaje reka nze mbumvisha ibintu yavuze. Nibwo ntabwo ari Metere Nyarugabo, ni Rugabo ahubwo, Afande Rugabo. Afande Rugabo nibwo yavugaga, bakoze ikiganiro, ngira ngo wenda ngira ngo nze gukotingaho, sibyo? Bakoze ikiganiro ngira ngo nze gukotingaho, avuga uburyo amakuru baba yafite yose uko yakabaye. Urumva amakuru yose uko yakabaye, avuga uburyo baba yafite. Niyo bagiye kwambuka, bambuka amakuru yose bayafite. Kanze gatoya hano wumve. Ati n'imodokari mu Cibitoke n'amada, undi ngo ni amada. Hariho Jeva na generale bita aha ngaha yari ari kuvuga abanzi b'u Rwanda, sibyo? Aha yari ari kuvuga abanzi b'u Rwanda. Abo banzi b'u Rwanda yavugaga rero, yavugaga amakuru uburyo ayafite, uburyo bava mu Burundi bakaza bakambuka n'inzira zose azivuga. N'inzira zose arazivuga zose uko zakabaye, zose uko zakabaye arazivuga. Kamanze ngabanya hakavorime gake kuko ndabona voice yanjye iri kubapika byatari. Hanyuma byose bikimara kuba bifite aho bihuriye n'uyu minisitiri, bikava ko ngo ari we watangaga amakuru. Ayo nayibanze mbahaye, akaba ari byo yazize. Icyo uyu mu minisitiri w'u Burundi yazize na n'ubu rero ntago kiratangazwa. Reka twumve aya makuru. uwo bita hariho Jeva
hariho n'uwundi mu generale w'umunyarwanda basanzwe banyura hano ku Ndondo mu Rurambo bakamanuka Ndorera bakambukira Gatogota bakagera mu Cibitoki bagafatira imodokari mu Cibitoki na Abadd undi ngo ni Abadd hariho Jeva na Abadd abo nibo bakuriye P5 n'iriya FLN bahora banyura hariya bakabambukiriza kuri Gatogota no kuvuga Rusizi ngara Gatogota ndahabona uja kwijaba kabambukiriza buri munsi bahora bapanga mu mahoteli bakeneye tuzobabwira n'amazina Bujumbura bakirwa na NEVA bakirwa na prime uriya chef d'état major w'ingabo iyo tuvuga ntabwo ari amagambo yo gutoratora kugira ngo tuvuge gute umuntu hano mu Minembwe dufite facts zifatika zitameze nk'izagakunzira mbaye haga bari hehe ndi hano ku butaka izo mpaye imvuga ndabizi mbere yuko nza hano babizi yuko inshuro bamaze kwambuka hariya igihe murabizi igihe intera hamwe zaje zikambika muri Rurambo cyane zazanywe nande zazanywe nabo n'intambara yabaye mu Rurambo hari amateko azafatwa n'intambara zabaye mu Rurambo hari amateko yabaye ivyo byose ni ibintu tuvuga atari ibintu byo gupfa kuvuga ejo bundi mbere yuko zino ngabo zambuka Kayumba yohereje delegation Jalike wa Hazarimana yohereje delegation Prime niyo ngabo yohereje delegation na Itamajoro ya Kinshasa yohereje delegation bose barazamuka bamwe bageze hano kuri zero mureke mbabwira amakuru sikiriza coalition yabiza gupanga uburyo bazafata Minembwe ko baraza kumbwira ngo ndababwira ibintu zo gupfa kuvuga turabizi naho bakoreye training ahantu hatatu iyo muza kunte sinzi nimba ahangaha hari ikintu mwumvishamo niyo nagarukira kugeza ubu abarundi ikintu cya mbere mukwiye kwirinda ni intera hamwe ni FDLR yabinjiriye mu gihugu kuko uyu mu ministry ni witegereza neza iyi modoka ye urabona none se ahangaha ubona niho yagonze ateze urabona bamugonze direct cyangwa se bakaba bamurangije imodoka bakaye ko bigaragara bikavuga ko ngo bituruka kw'aya makuru yamenyekanye kuko ngo ntibari bazi ko ubutasi bwa twirwaneho bukora nyamara twirwaneho nayo iri hejuru cyane kubijyanye n'ubutasi bakimara kubimenya rero dore icyo umurundi ahuye nacyo ni iki ngiki nyine ni iki ngiki iki kiganiro cya harimo aya makuru mbere nari kubabwira nahamaka bakoreye amatraining abashaka kukireba ngo kirangire muragisanga n'ubundi hano kuri yicano yitwa imurenge 5 cyangwa se 5 kwa 5 imurenge 5 kwa 5 kambivuga uko ngoko muraza kuyita mugisangamo cyose uko cyakabaye kirimo amakuru ahagije urumva twumvikane rero ukurikije uko ibintu bimeze kugeza amagingo aya ukurikije uko ibintu bimeze ntabwo urupfu rw'uyu mugabo rwari rwatangazwa mwaka kanya guverinoma ngo turebe icyo ivuga ariko abarundi bimwe mu byo mukwiye kwirinda n'izi nterahamwe zirimo reka twigire ku yandi makuru rero AFCM 23 ubu drone ziracyakora mu bice bigiye bitandukanye Felix Antoine Tshisekedi yamaze gutegura izindi drone agomba guhanganisha na M23 bigaragaza ko imirwano n'ubundi iracyahari bigaragaza ko imirwano Tshisekedi we aracyayiteguye hanyuma si ibyo gusa nanone bikavugwa ko iyi M23 igiye gukorana na FARDC muri operation ako ubu sintarutse nari guhita mbabwira ku kijyanye noneho n'igitutu Amerika yashyize kuri Tshisekedi kugira ngo arandure FDLR ariko reka mbanze mvuge kuri iki kijyanye n'imikoranire ya AFCM 23 na FARDC kandi FARDC ikiri kurasa M23 mu bice bigiye bitandukanye bafatanyije n'abasirikare b'u Burundi bakabakirasa abaturage mu bice bigiye bitandukanye byano muri Sud Kivu umbwire ni operation ngo ya FARDC igiye gufatanyamo n'abasirikare ba AFCM 23 nimba izarangira cyangwa se nimba ubona ari operation ko kishobora gutanga igisubizo turaza turebere hamwe ibi bintu bizashoboka unyandikira muri comment umbwire
ibi bintu wowe kuri wowe ubona bizashoboka? Amakuru avuga ko rero ngo FARDC ngo igiye gufatanya n'abasirikare ba AFC 23. Sha numva ngo ubwo ikintu bagiye gufatanyamo ngo ni uguhuza bagakontorora cyangwa se bakareberera ikijyanye n'agahenge. FARDC izahuza raporo na AFC 23 mu bijyanye n'agahenge. Drone ya Felix Antoine Tshisekedi izagiza kurasa abanyamurenge. FARDC reporting ko drone y'igisirikare cyabo yaje kurasa abanyamurenge. Umbwire nimba ibi bintu bizashoboka. Tshisekedi wasinyiye kwa Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'igihangange twizera gikomeye, akaza karenga kabarasa ingabo za hanyuma muza kugira ngo FARDC itange ripoti. Iyi delegation izaturuka muri cyangwa se team izaturuka muri AFC M23 delegation cyangwa se team izaturuka hano muri M23 bizajya biba ngombwa ko isinyaho kugira ngo FARDC reporting iyo ngiyo mu bihugu by'i Burayi. Ahangaha njye nkibibona nahise nshyiramo 0. Sinzi ngo wowe urashyiramo kangahe, sinzi ngo urabona wenda bizashoboka cyangwa se bitazashoboka. Hanyuma leta ya Kinshasa iracyari ku gitutu cyangwa se iracyatwa igitutu cyo gusenya FDLR, kandi muzi ko byari mu nshingano zabo, muzi ko ari ibintu byari biri mu masezerano anakomeye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinywa. Ndatekereza mubizi. Na n'ubu ngubu yongeye gushyirwaho igitutu kugira ngo bongere cyangwa se ngo bahashye FDLR by'ubuza mu bice bafite. Amakuru aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze gukomeza kureberera, hanyuma batangira gushyiraho igitutu kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga iki rero? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zabicishije muri Tommy K. Bruce, uyu nguyu ahagarariye Loni, yibukije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gusenya umutwe wa FDLR nk'uko bisabwa n'amasezerano ya Washington DC yasinanye n'u Rwanda ari inshingano kandi yihutirwa. Uyu ambasaderi Tommy Bruce yabigarutseho ku munsi w'ejo kuri 15. Ni ijambo yavugiye mu nama y'ibihumbi 10 cyangwa se 10 y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano yigaga ku kibazo cy'akarere k'ibiyaga bigari. Uyu mudiplomate yavuze ko ngo Kinshasa isabwa gusenya uyu mutwe bwango, itabikora igafatirwa izindi ngamba. Sinzi niba kakara mukumva. Uyu mudiplomate yavuze ko Kinshasa isabwa gusenya uyu mutwe bwango wa FDLR, itabikora igafatirwa ibihano. Tugiye kuzaraba noneho ibi bihano ko bizafatwa. Yagize ati guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kubahiriza ibyo yiyemeje byo guhita isenya burundu FDLR nibura mu bice igenzura. Kwita ku mpungenge z'umutekano zayo n'ingenzi niba dushaka guhagarika uruziga rw'ubwumvikane buke rukomeje guteza amakimbirane mu myaka myinshi ishize. Ntidutinya gutekereza ku zindi ngamba ababashyira mu kaga amahoro. Ntago batinya gutekereza izindi ngamba ku baba bashyira mu kaga amahoro.
bivuze ngo iyi FDLR turaza kureba ese Tshisekedi araza kongera kina gakino. Mwibuke neza ubwo amasezerano yari amaze iminsi ashyushye tuvuga izi nkuru. Leta Kinshasa yasohoye itangazo riri aho ngaho utamenya ngo bimeze bite. Isohora itangazo ngo FDLR ngo yiripotinge igire gute. Nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Aho ngaho ngira ngo murabizi. Hanyuma FDLR nayo leta Kinshasa itangira gutanga impamvu ngo Kongo impamvu ngo FDLR zitiripotinga ngaruko ngo M23 ngiri kurwana mu bice ngo kandi zirimo. Bivuze ngo ubwo FDLR bayishyize mu bice birimo M23 ngo kugeza magingo ya noneho bayitegetse guhashya ngo byibuza mu bice irimo, kandi koko ibyo bice FARDC irimo nibyo binarimo FDLR. Kugeza ubu rero amakuru urumva timu igiye kugenzura Gahenge irimo AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa cyase n'abasirikare ba leta ya Kinshasa. Iyo timu ukibaza iraza gutanga igisubizo. Amasezerano ngo yarasinywe, hanyuma FDLR leta ya Kinshasa iracyapanikwa kugira ngo yisenye. Ariko nanone ngo FDLR nidasenywa nta mahoro azaboneka. Ibi byo byavuzwe na ambasaderi Kayinamura, ni ambasaderi wungirije w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, wabwiye akanama ko ngo akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri kano gace mu muryango ngo ko nta nzira ifatika iganisha ku mahoro hano muri aka karere k'ibiyaga bigari ishoboka mu gihe cyose umutwe wa FDLR waba ukomeje kudasenywa. Murimo murabyumva ariko yarakubwiye ngo nimba ushaka kumva amakuru neza gendana nanjye gake gake, sibyo? Gendana nanjye gake gake kugira ngo usobanukirwe. Ahangaha amakuru mbanyagufitiye yose uko yakabaye. Uyu ambasaderi we yamaze kwemeza ko bitazashoboka, nta mahoro ashobora kuboneka mu gihe FDLR ikiri muri ibi bice. Urumva? Mu gihe FDLR idasenywe, ikijyanye n'amahoro ntabwo gishobora kuboneka. Dore ngo ambasaderi Kayinamura yagaragaje ko ngo kuba uyu mutwe ugikomeje kubaho no gukora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari cyo kibazo nyamukuru ku mutekano w'u Rwanda, ndetse ikaba impamvu nyamukuru yatumye amasezerano yo muri 2013 ajyaho. Yavuze kandi ko nyuma y'imyaka irenga 10 aya masezerano ashyizweho umukono, impamvu zibanze zitera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo zigihari, bitewe ahanini no kutubahiriza neza ibyumvikanyweho aho kuba ikibazo kiri mu masezerano ubwayo. Yagize ati ibi ntibigaragaza ko aya masezerano yananiwe, ahubwo bigaragaza ko atashyizwe mu bikorwa uko bikwiye. Ambasaderi Kayinamura kandi yagaragaje ko ngo u Rwanda rwakomeje kubahiriza inshingano zarwo muri aya masezerano, kandi ko ngo rugira uruhare mu gushaka amahoro mu karere, rugaragaza ubushake bwo gukemura impamvu z'ingenzi zitera amakimbirane. Icyakora yaburiye ko ngo kuba FDLR igihari binyuranyije n'ibyo ibihugu byiyemeje muri aya masezerano, kandi ko ngo bikomeza kubangamira inzira iganisha ku mahoro arambye. Yashimangiye ko kandi ngo nta nzira ifatika iganisha ku mahoro ishoboka hatabayeho gusenya burundu umutwe wa FDLR. Uyu mudiplomate yabajije impamvu nyuma y'imyaka 13 aya masezerano ashyizweho ibibazo by'ingenzi nko gusenya burundu FDLR bitarakemuka. Yarayibajije ati niki kiduha icyizere ko ibisubizo bizahinduka? Usibye ibijyanye n'umutekano rero, Kayinamura yanagaragaje ko impungenge ku mvugo z'urwango zigenda ziyongera, ndetse n'ihohotera rishingiye ku moko rikorerwa bavuga ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ab'abanyamurenge. Yavuze ko ngo ngo gukomeza gufata aba bantu nk'abanyamahanga bibangamira intego yo kugera ku mahoro n'ubufatanye mu karere. Ambasaderi Kayinamura
akomeza ko ngo intambara imaze imyaka 4 isakiranya AFC M23 na leta ya Kinshasa, yashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora gukemura iki kibazo burundu, agaragaza ko kandi amahoro arambye azagerwaho binyuze mu kubahiriza inshingano, ubufatanye no kubahana hagati y'impande zose. Nibyo ngibyo ambasaderi Kayinamura yavuzeho, kandi koko nibyo. Nibyo rwose. Sinzi nimba iki kintu mwebwe mwa mutari kucyumva. Iki kintu sinzi nimba mutari kucyumva, ariko nibyo. Hanyuma nanone twigire kuri iyi nkuru. Nyakwa Perezida Paul Kagame yakiriwe na mugenzi we Sasongweso. Ni ku mugoroba rero wa nejo n'uyu munsi, oya ni tariki ya 15 i Brazzaville. Aba bayobozi bombi rero baganiriye ku mibanire myiza isanzweho hagati y'ibi bihugu byombi, ibibazo by'ingirakamaro ku mugabane n'ubufatanye mu nzego z'ingenzi kugira ngo barusheho kunoza umubano usanzwe. Kabisa dore nguyu His Excellence Saz imwe muramubona, ni sawa cyane. Rero abasaza bakomeje kugenda bafatanya neza cyane. Hanyuma ibiganiro mu Busuwisi biracyakomeje, ariko ibi biganiro na n'ubu hari byinshi bitari byumvikanwaho. Dutegereze tuze kumenya bimeze bite, biraza kurangira gute muri rusange. Ukurikije uko situation imeze, nanjye ndakomeza ngende bagezaho update zose uko zakabaye. Munyemere ncubikishiriza ngaha, gusa mwibuke kunkandira kuri like.